أنتم سورة المسد جأمتي آيان إسيدا شني إسين سورة مكاتي لكويس إسيدا إبا في خدأتوكو إسين إيغا سورة فاتحة أتي بوته سببان إسين بوتف gaaf tokko nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu ganama tulluu mandara makkaa keessa jirtu tan safaa je'amturra dhaabbatee warra makkatti lallabee bayaa je'eenii bayan islaama fi kaafirrilleen hoggaa isaan wal gayan nabi Muhammad akki je'een yaa warra makkaa odoodhan diinatu gaara kana duubaa isinitti as jigu'utti jiraa eeggadhaa isiniin je'e na dhuga oomsituu jennaanin si dhuga oomsina ati nama kijibuu mitii je'aniin jennaan dhagayaa an azaaba jabaa yoo kufri irratti duutan mudattanan isin sodaachisee akka amantan isin godhu'uuf rabbiin isinitti na erge akka azaaba san jalaa baatan rabbii dachi'ii samii uume kan isin uumetti amanaa ammoo yoo amanuu baattan guyyaa qiyaama'aa waa takka isiniin taruu beekaa je'een jennaan adeerri yookaa abbeeran nabi Muhammad kan matootii kuffaara makkaa Qureesh irraa ta'e kan Abii Lahab je'amu akki nabi Muhammadiin je'e yaa Muhammad badii tanaa jecha walitti nu qabdee badii je'een duuba hoggaasan rabbiin suuraa tana buuse bismillaahi irrahmaani irrahiim jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti tabbat yadaa abii lahab harki abii lahab khasaarame wanni inni harka isaatiin dalage hundi badde وتب إننس خسارمه بده ما أغنى عنه ماله هورين إسا واتك عذاب الراء إسان درومسو إتآت ربي جلا إسان باسو وما كسب إلمان إسان إسان فيدا سيصلى نارا ذات لهب إني ibidda belbelaa seenu'uu taa'a wamra'atuhu hammaalata alhaxab namicha abii lahab je'amu san jaartin isaa ibidda inni seenu san seenti inumaa qoraan ibiddaa ba'atteeti ibidda jaarsi isi'ii itti gubatu sanitti darbiti akka jaarsi isi'ii akka gaari itti gubatuuf maaliif addunyaa irratti karaa hama irratti isa gargaaruu turte tanaaf guyyaa boruu guyyaa qiyaama'aa isa gargaartee azaaba itti idaati takkaa jaartin badduun tun islaama miidhuu keessa muka qore'ee guurtee ba'attee karaa nabi Muhammad deemu keessa tuulti akka hoggaa nabi Muhammad salaata subhiidhatiif deemu qoreen sun isaan garre isa dirtuuf jecha duuba aakhiraattis qoraan ifiin gubdu duddarratti ba'atu jiraatti fi jiidihaa hablum min masad kan morma isi'itti
haanni liifaa hidhamu masad jechuun liifa takkaa masad jechuun haada ibidda jahannamirraa tolfame jechuu jiid jechuun morma jechuu duuba guyyaa qiyaama'aa haada sibiila ibiddaa morma isi'itti hidhaniiti ibiddatti darbanii haada saniin keessaa harkisanii ammas itti deebisan jaartii abii lahab tana maqaan isi'i arwaa intala harbiiti isiin mataa beera makkaati duuba hoggaa suuraan tun buutu lolteeti mee muhammadii qur'aanni irratti bu'ee na arrabse san nagarsiisaa jettee bakka nabi muhammad taa'utti qajeelte dhagaa siidaa fudhattee duuba sar'ee fi joolle'ee fi beera nama duuba jiruuf dhabanii nabi muhammadii fi abuu bakr siddiiq ka'baa maddii tattaa'anii hoggaa isiin itti as qajeeltu abuu bakri yaa rasuula rabbii yaa ergamaa rabbii jaartin badduun dhuftee akkam taana je'een jennaan nabi muhammad nan agartuu na arguu hin dandeessu hin sodaatin je'een duuba hoggaa ceyaadhaa dhuftee isaan gubbaa dhaabbattu abuu bakar qofti itti mul'atee wanni jetteen saahibni kee na arrabse je'anii mee eessa jira jennaanin siifan kakadhaa inni sin arrabsine je'een akkasitti if duuba deebite kan nabi hin argin rabbiin irraa hijaabee darsiin